Nijang karbi Anglong arlo prekjam adim toxic toxic angdeng Independence Day katalon dun. Nijang karbi Anglong bithongreng thama constituency ke parlo kolongha long kedo Anglong berik English school along pai ni phai kre phorni ada porphai sirke ba por malom det pialama pangjar ponsi toxic angdeng Independence Day talon dun. Lapen bangso school along a student atuma phan kopia thesi pini tum Independence Day katalon dun angkokma lapen lasolong India flag kopia thesi tree color mate sonthomalir dokokma poputhak tami Clardak pen locherli osomata phan than pachini pon laso pen school along osomarato march past claim pon drawing la pen essay writing competition hai huis tame padopon halapu duaramla constituency ke parlo ser dihuna klamalong wathat langso e-rickshaw association atum pen chipatir pi ponsi toxic angdeng Independence Day arni mesen pen talondon laso long wathat langso e-rickshaw association president Nijang ti pen me chipahim phupon la pen aluhiaman pen dhon sing terang wathat langso KCS zone president baithalangso OC Bipul Kumar Goi Anando Bora ex principal baithalangso HS school pen chinglok kiong tungara tumche tongnun sim mesen pen katalon pachun pon sadgaw pen digonto terang la pen wathat langso pen khorsing terang nang kilo birta Malong news e-rickshaw association pen 15 August permanently tum pini katalon pon na sisad huna klam patu along ni tum pini talon pon sinil tum kadowe e-rickshaw chetong pet pen sinil tum pini mesen men bang so 15 August ni tum talon pon lo kasi lanon ni tum talon pon pen prangas tame ni tum mesen pen non so nakhak talon pon bomji jilang la pen ni tum pini lanon labang so program judet pen itu procession mate rally itu tom association pen itu bosang so kanan itu rally dam sila pen se kado we itu kebek tom bek rapsar korte itu mas tame labang so rally long antin tame mena tom pen itu nong nai zone itu masih itu association hol pen pachini pon atang ta ke damtan ingkan sameng itu mehen pelason ga patir pipon pelason ga celebrate dun dulama talon suling kanil tum patir pipon lo suling dam mesen dan suling tum labang so 15 August program itu mesen dan sipichur pon long kedeng bangkai itu an bangkai awe stamenil tum non ladak la pini flag hosting that pen itu la rally dam fan bangkai itu ini ni thom frama senil tum sit nil tum pini program bang deng hanse principal Anglong break English high school pini nang litum labang so ajai mekedeng pon bangkai kupipia puthak nilitum ajai mek kechengsi ada flag host to march past to lapen takut deng pon thulang painting competition do essay writing competition do lapen quiz competition do lapen labang so nang litum school long manang li school long sumar bang ko amje jolul kado kawe 370 students do lapen labang so school ke nang li comment tu ning kan sam hang pathek iglo 2016 aning kan sam hang pathek ala soke summer compik la lapen labang so nang litum non ladak nang school long teacher bang ko amlo teacher ke kado kawe LP ME high school pende 20 plus do kalau tak ada nang litum labang so non iprang ke bang ji nang litum kopini kedeng thujia yai mek dolang mal ini pinia sai claim di tipini ke Independence Day wajai mek sil tum deng pon lapen mon ke bang thujilang da annual sports ke pinning session ke di bela annual sports lapen la jitu national observation an ke nilitum da so school along an ke ditum ke deng pon do comment kerni labang Republic Day ploteng de pini pera kapka sabso ajai mek ka prekjam do la song thak se la sports polotang te nitum la song thak se pini ajai mek ka song thot kaprek dak event da competition di pon do litum kelang bom lake Malong news 24/7 hampang aparman Clardak birta